ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 16 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda byibonekeza mu gisata turebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza kwibanda ku mirwano ikomakomeye y'izindutse ibera mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo neza mu marembo y'igisagara cya Uvira. Turabwira ko FDN bisubije inyuma bikomeye izasarambwe mu bizwi nka embuscade anti-infiltration ikozwe mu buryo bwiswe poedarite. Biriko biribonekeza ko ibingibi bikurikiye amakuru akomeye ya camouflage yari yakozwe. Turasa kandi kubasigurira ibikomeye biriko biragenda byibonekeza mu bice bizegereye Minembwe. Hari kandi drone ikomeje kugenda igaragara mu kirere cya Minembwe, turabwira ivyayo. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza bizasarambwe ziriko zirashinja igisirikare cy'igihugu ibirego bikomeye. Turaza kandi kubabwira ko AFC yababajwe bikomeye na ministri wa Congo wise abayigize abarwayi bo mu mutwe. Turaza kandi kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda byibonekeza kubirebana na ADF aho bitangazwa ko urungu abayobozi bayo bamaze gufatirwa ibihano bikomakomeye. Aya rero n'ayandi niyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye, ngusabe ubane natwe kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye usonde sabone uraba wiyongere mu muryango mugari w'abatazongera gucikwa n'amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Reka duhere kuri operasiyo ikomeye yakozwe na FDN byo gusubiza inyuma izasarambwe. Biravugwa ko mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 16 mu kakaro 2025 amasansu yongeye kumvikana mu misozi miremire ya Rugezi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikaba byari ibimenyetso bikomeye bya operation militaire irimo impande nyinshi, aho rero ry'ingabo za leta ya Congo ndetse n'impande basanzwe bahanganye urugamba rwongeye gukomera. Biravuga ko kuri ubu rero ibintu bitoroshye ku ruhande rw'isasarambwe ndetse na twirwaneho. Imirwano ikaba yaratangiye ndetse igaragara cyane kuva ku munsi w'ejo ahitwa Kuwihene, ahitwa Nyakirango, aho ingabo zifatanyije zagabize ibitero bizwi nka coupe de force, igitero gitunguranye gishingiye kuri tactique de Yafwa Rote, kurasa ku buryo ubukurikirana kandi budahagarara kugira ngo babashe kuba bahungabanya umwanzi. Bikaba bivuga ko rero ari isomo ry'intambara rishingiye ku mikoreshereze y'ubwiyunge n'imbaraga z'inzego nyinshi, harimo na infantry, abasirikare bakomeje kugenda bagaragara. Hari kandi aterari regare nk'uko byibonekeza ngaha. Amakuru rero arasigura ibiriko biragenda byibonekeza, aho bitangazwa ko urugamba ruriko ruragenda rufata indi ntera mu bijyanye na jungle warfare, intambara yo mu mashyamba. Ingabo z'u Burundi FDN bizagaragaje imbaraga n'ubuhanga mu gukoresha tactique militaire zidasanzwe mu buryo burimo tactique de flanque nk'uko amakuru atugeraho. Biravuga ko FRDC na FDNB bagiye bakoresha uburyo bwo kuzenguruka pozisiyo z'abarwanyi bizasarambwe na twirwaneho bakabatera ku ruhande, aho rero batari biteze, ari nabyo bizirutse byongera gukoreshwa. Hari kandi ikizwi nka tire crosse, kurasa bikozwe impande ebyiri zitandukanye. Iki rero ni uburyo bwatumye izasarambwe zishya mu rujijo ku buryo rero batashoboraga kumenya aho batashoboraga kuba bamenya uko ibi biri kugenda, ibyagiye bihindura urugamba mu buryo budasanzwe. Aho rero hagaragaye analyse de compateri di compa ennemi. Biravuga ko rero nubwo igitero cyangijwe na FRDC, FDLR nayo ikomeje kugenda igaragara muri ubu bufatanye. Amakuru adushyikira biravuga ko rero bamwe mu basirikare bisasaramwe ndetse na twirwaneho bagaragaje ubushobozi bwo gukoresha strategie de adaptation rapide, ubushobozi bwo guhindura amayeri mu buryo bwihuse. Amwe mu mayeri make rero yagaragaye harimo tunnel de compas, gucukura imyobo yo kurwaniramo, aho isasambwe zatangiye gukoresha inzira zicukuwemo mu butaka underground passage, ndetse ibi bikaba ariko biragenda byibonekeza
hafi n'igisagara cya Uvira. Hari kandi FARDC amasasu akomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye, aho izasarambwe ziri gukoresha uburyo bwo kurasa basimburana hagati y'intwaro nini ndetse na petit arme, bigatuma indege z'ubutasi za FDNB ndetse na FARDC zitabasha kubona amakuru ya nyayo. Biravuga ko kandi kuri ubu ngubu hari gukorwa ikizwi nka drone de camouflage, aho izasarambwe ziri kugaragara imbaraga zidasanzwe hakoreshejwe drone de surveillance degeze nk'uko biriko biragenda byibonekeza. Mu makuru akomeje kugenda agaragara biravuga ko ibi biri kugira ingaruka zikomeye ku baturage bo mu duce twa Rugezi, cyane cyane abari baragiye guhinga mu misozi ahitwa kw'ihene, ahitwa Nyakirango. Batangiye ko bari kubona ibiri kuba bishobora kuza kuvamo intambara ikomeye. Umwe mu baturage yagize ati twabonye abantu batangiye guhunga banyuze aho ku musigati bafite ibintu byinshi, biragaragara ko bafite ubwoba bukomeye, abandi kuri ubu bafite ubwoba budasanzwe. Ibi bikaba bigaragaza ko izasarambwe na twirwaneho bari gukoresha contre offensive soudaine, igitero cyo kwisubiza ibice mu buryo bwihuse, ariko biragaragara ko FDNB ndetse na FARDC nabo bakomeje kwihagararaho bidasanzwe kandi biteguye gusubiza inyuma uwo ari we wese. Kugeza ubu ibice byose byari byaragabwemo ibitero birimo ahitwa Mucikacika, ahitwa kw'ihene, ahitwa Nyakirango, hamaze kuri ubu ngubu kugaruka mu maboko y'igisirikare cya FDNB. Imibare y'ibyangiritse ntabwo iramenyekana, ariko amakuru ari gutangwa aturuka mu baturage be aragaragaza ko hari imitungo y'abaturage yagiye yangirika muri ibi bihe. Kugeza ubu amakuru dufite kandi ahari aravuga ko urujya n'uruza rwamaze guhungabana mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo AFC twirwaneho, nayo ikaba ikomeje kugenda yongera abarwanyi mu bice bitandukanye. Izi mpinduka zatewe ahanini n'umuvuduko n'ubuhanga izasarambwe zagiye zerekana. Ibiro bikaba byaragiye bituma FDNB ndetse na FARDC nabo bahindura amayeri yo kurwana. Mbere yo ku itariki ya 13 Mukakaro 2025 umutekano w'uturere twa Kabare, Walungu na Karehe wari ushingiye ku mutekano muke uhuriweho n'ingabo za FARDC ndetse na FDNB, ariko ibi byose kugeza ubu biri kugenda byibonekeza ko nta gishya kiri kugenda kiboneka. Hagati aho AFC iri gushinja FARDC ibirego bikomeye cyane. Reka turebe ibiriko biragenda byibonekeza. Umutwe wa AFC washinje leta iharanira intwaro rusange ya Congo kwica abantu 4 mu bawugize, ibyo wagaragaje ko ari ukugambirira intambara, nyamara impande zombi ziri mu biganiro. Umuvugizi wa AFC Bwana Laurence Kanyuka yatangaje ko bari abantu ingabo za leta ya Congo biciye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ari ibibazo bikomeye. Yagize ati Kwigenekerezo rya 12 Mukakaro 2025 ingabo zishe 4 bacu muri grupoma ya Chilunga. Ibi bikorwa biragaragara neza ko iyi leta idaha agaciro ibiganiro bikomeje, bikaba rero ari ibintu yagaragaje. Societe civile ikorera muri teritwari ya Kabari yasobanuye ko mu bishwe harimo abarimu 2 bigisha mu ishuri ribanza rya Kabari ya mbere bari bavuye kuri site yo yakusanyirijwemo ibizamini bya leta mu gace kahitwa Canya. Kanyuka kandi yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kongo ikomeje kurunda ingabo n'intwaro ziremereye hafi y'ibirindiro bya AFC bikaba bica amarenga kuri kwitegura intambara. AFC iteguza ko hashobora kuba intambara mu gihe leta ya Kongo yabikomeje kuba yagaragaza ibijyanye no kwitegura intambara. Ibiro byose n'ibiri kwa mu gihe ibiganiro ibyo bikomeje kandi bikomeje kugenda bivugwaho amakuru atari meza, rero bitangazwa ko leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo itari kwitwara neza. Mu makuru dufite nuko izasarambwe zagaragaje ko zababajwe bikomeye na Minisitiri w'Ubuzima wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wise abagize uyu mutwe wa AFC abarwayi bo mu mutwe. Hari ku mugoroba ku wa mbere ku igenekerezo rya 14 Mukakaro nibwo Minisitiri Dr Samuel Roger Kamba yumvikanye yita AFC abarwayi bo mu mutwe bagenzura ibice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru cyagarukaga ku cyorezo cya kolera kimaze iminsi cyugarije leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu mugabo yatutse abagize AFC mu gihuriro rya leta ya Kongo bari mu biganiro biri kubera i Doha muri Katari bigamije gushyira iherezo ku ntambara
intambara impande zombi zimazemo imyaka irenga 3. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa AFC Bwana Benjamin Mbonimpa yatangaje ko amagambo nk'ariya arimo ikinyabupfura gike no gutukana abategetsi ba Kinshasa bakomeje kuvuga, kandi bazi ko ibiganiro biri kugana mu nzira nziza yerekana ko leta idashishikajwe na biriya biganiro. Ati amagambo arimo ikinyabupfura gike no gutukana iby'abayobozi b'ubutegetsi bwa Kinshasa ku bagize AFC mu gihe turi mu nzira nziza yo kuzana amahoro binyuze mu biganiro i Doha, yerekana ko leta idashishikajwe n'igikorwa, kandi tutangira urugendo. M23 ntiyigeze ivuga ko igomba kuba yagira igikora kigomba gukurikiraho, ariko benshi baragaragaza ko nta kabuza bishobora kuza kuvamo intambara kandi ikomeye ishobora gusiga byinshi mu byari bimaze iminsi bigaragara ngaha bihinduka, ibindi bikaba byajya mu buryo butari bwiza. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwire ibiri ko biragenda byibonekeza, tubabwire icyo Francophonie ivuga ku bimaze iminsi byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ku birebana n'izasarambwe ndetse n'ibindi bivugwa muri politike y'iki gihugu. Guhoberana kwa perezida w'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na vice perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda biri mu byaranze umunsi wa nyuma w'inama ya 50 y'ihuriro ry'abagize inteko nshingamategeko y'ibihugu bihuriye mu muryango wa Francophonie yaberaga i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Vital Kamerhe na Moussa Fazil Harerimana bakomewe amashyi n'abagenzi babo barenga 200 bari bitabiriye iryo huriro ry'abagize inteko nshingamategeko zo muri bihugu bikoresha igifaransa. Iri huriro rivuga ko mu mirimo yaryo yatangiye kuwa gatatu ushize igasozwa ku cyumweru gishize, yashyize umwihariko ku mwanzuro ureba akarere k'ibiyaga bigari. Mu myanzuro yemejwe n'iyo nama nuko iri kubera ireba akarere, nuko iyi nama yemeje ko ishyigikiye amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu kwezi gushize n'umuhati wa Togo n'ubumwe bwa Afurika muri ubwo buhuza. Iri huriro nta gihugu ritunze agatoki ryavuze ko ryamaganye nta rujijo kwinjira kw'ingabo mu kindi gihugu no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, rivuga ko kandi risaba kubaho ubusugire bw'ibihugu by'akarere no kutavogera imipaka nk'uko biri mu itangazo ry'imyanzuro ryayo ryasubiwemo n'ibiro ntaramakuru AFP. Iri huriro rivuga ko ryashimye amagambo y'amahoro no guhoberana kwa kivandimwe hagati ya Vital Kamerhe na Moussa Fazil Harerimana kahawe amashyi n'abari bateranye n'abakuru b'iri huriro kuko byibonekeza. Kuri uwo munsi wa nyuma w'inama, Vital Kamerhe yavuze ko igihugu cye cyateguye kubaka amahoro n'umuturanyi wacu u Rwanda. Avuga kandi ko biteguye kubabarira ariko hakenewe ubutabera. Moussa Fazil Harerimana yavuze ko u Rwanda narwo rwiteguye gushyigikira umuhate wose ugamije amahoro. Mu gihe ihuriro ryashimye umuhate w'ubutegetsi bw'igihugu byombi mu gushaka amahoro, haracyari intambwe yo guterwa mu guhagarika ibyanya by'imirwano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuva mu mpera z'indwi iheze bizavuzwe ko impande zombi zishyamiranye, ni ukuvuga uruhande rw'izasarambwe ndetse n'ingabo za Kongo barimo gushyira ingabo nyinshi mu bice bitandukanye. Biro bikaba bigaragaza imyiteguro ikomeye y'imirwano. Impande zombi kandi zishinjanya gutangiza imirwano ya hato na hato igenda yumvikana aho impande zombi zihanganira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mu bihe bitandukanye. Ibyo biraba mu gihe ibiganiro byo kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'izasambwe na leta ya Kinshasa bikomeje i Doha muri Qatar, aho bivuga ko abahuza Qatar na Amerika bifuza ko impande zombi zigera ku bwumvikane muri iki cyumweru. Intumwa za leta ya Kinshasa i Doha zikaba zikuriwe n'uwitwa Sambu Sita Mambo, umwe mu ntumwa nkuru ya Perezida Tshisekedi, mu gihe uruhande rw'izasarambwe rukuriwe na Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga w'ihuriro rya AFC. Radio France Internationale ivuga ko Jackman Shaban, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kongo, na Vincent Biruta, minisitiri w'umutekano w'u Rwanda, nabo bakiri Doha aho batumiwe n'abahuza bakuri ibi biganiro. Gusa kugeza ubu biravugwa ko hagikomeje urugendo rwo kugira ngo ibintu byige mu buryo amahoro yongera agaruke, ariko benshi mu bakurikiranira hafi biba
baravuga ko ibi bikomeje kugenda biba ari ibintu biteza ibyago bikomeye abatari bake. Kugeza ubu mu yandi makuru nuko amakuru aravuga ko abahuza babiri bashyizweho na EAC na SADC basuye Kongo. Ni Saleh Wak Zaweda wayoboye Ethiopia ndetse na Catherine Samba Panza wayoboye Repubulika ya Central Africa bagira uruzinduko rw'akazi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Zaweda na Panza bari mu bahuza batanu bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo kugira ngo babashe gufasha abanyekongo gukemura amakimbirane bafitanye. Bakiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Madamu Judith Suminwa Turika na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thérèse Twayikwamba Wagner i Kinshasa ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Perezida Kabarero yaragiye agaragaza ko nawe afite icyizere kuzarangiza ikibazo. Ni mu gihe Panza yagaragaje ko we na mugenzi we bashyigikiye amasezerano iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025 babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamya ko ari intambwe iganisha ku mahoro mu baturage. Yagize ati turashaka ko abaturage bakira aya masezerano bayagire ayabo, bumve ko ari intambwe igana ku mahoro n'umutekano. Zuwede nawe yashimye aya masezerano ndetse n'ibiganiro bizaduha bihuza leta ya Kongo na AFC, asobanura ko byo bireba ibibazo by'abanyekongo mu buryo butaziguye. Yagaragaje kandi ko afite icyizere ko gahunda ziyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zizafasha abanyekongo kubona amahoro. Uruzinduko rwa Zuweda na Panza rukurikiye urwo Osangan Obasanjo wayoboye Nigeria na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya bagiriye muri ibihugu. Bose bari mu bahuza bashyizweho na EAC ndetse na SADC, aho byitezwe ko ibingibi bishobora gutanga umusaruro, amahoro akongera akagaruka nk'uko rero benshi bagiye babitegereza. Rero kuri ubu ngubu ibikomeje kugenda byibonekeza n'ibintu benshi bavuga ko bikomeje kugenda biba byiza mu gihe rero amasezerano yakomeza kugenda yubahirizwa. Ariko hagati aho arandi makuru akomakomeye agaragaza uko ibintu bimeze, agaragaza ibijyanye n'umutekano. Aravuga ko kuri ubu ngubu rero abana n'abagore b'ingabo zapfiriye ku rugamba bakomeje imyigaragambyo ikomeye. Amakuru adushyikira aravuga ko rero mu mujyi wa Beni hakomeje kubera imyigaragambyo ikomeye yatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru ndetse n'ubigikomeje, aho abagore n'abana basobanuye ko babaga mu mujyi wa Goma afashwe n'izasarambwe ku igenekerezo rya 27 mu z'ukwezi kwa mbere 2025 bajya muri Beni bizeye ko leta izabaha umushahara w'abagabo babo cyangwa se ababyeyi babo bapfuye. Ku igenekerezo rya 14 nibwo bahuriye rwagati mu mujyi wa Beni batwikira amapine mu muhanda. Bikaba rero bivugwa ko ibingibi byagiye bikurikirwa n'indirimbo zikomeye z'uburakari basaba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na Leta General Evariste Kakule Somo ko yabafasha gukemura ibibazo byabo. Benshi muri abo bari bafite impapuro zanditseho amagambo akomeye agira ati twamaganye inyerezwa ry'imishahara yacu, imishahara ni uburenganzira simpuwe, mudusubize kuri banke. Umwe mu bagore bigaragambye yagiraga ati twavuye Goma ntiturahabwa imishahara y'abagabo bacu, dushaka amafaranga yacu kuko hano muri Beni tubayeho mu buzima budakwiye abantu kubera kubura ubushobozi. Ikibazo cyo kutishyura izi mfubyi n'abapfakazi cyagaragaye no mu ntara Ituri. Guverineri wayo Lieutenant General John Luboya mu ntangiriro z'uku kwezi yagaragaje ko gutinda kugikemura bituruka ku burangare bwa leta. Lieutenant General Luboya yasobanuye ko kudakemura iki kibazo bica intege abasirikare bakiri ku rugamba kuko nabo bafite impungenge ko mu gihe bapfa imiryango yabo itakwitabwaho, ndetse bikaba bigaragara ko bishobora kuzaba bibi cyane ku miryango yabo. Tugana ku musozo, reka tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umunyasomaliya, umunya-Uganda, umunyafurika y'Epfo bashinjwa gufasha umutwe w'iterabwoba IDF ukorera mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umunya-Uganda Hamida Nabagara washinjwa gufasha ADF kubona amafaranga gutera inkunga igitero cy'iterabwoba cyagabwe i Kampala muri 2021 kigatwara ubuzima bw'abantu bw'umuntu umwe, abandi benshi bagakomereka.
uyu Nabalaga kandi avugwaho kugerageza gukura abana be muri Uganda kugira ngo abajyane mu mutwe wa ADF mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Umunyafurika y'Epfo Zaid Ganta we ashinjwa gutoza abarwanyi ba ADF gushimuta abantu hagamijwe gusaba imiryango yabo amafaranga, ubujura ndetse n'ubwambuzi, byose bikaba byaragiye bikorwa mu buryo butemewe. Mu gihe undi witwa Abdulwil Mohamed Youssef avuga kuba umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba Islamic State muri Somalia kuva muri 2019, we akaba ashinjwa kugira uruhare rukomeye mu kohereza ADF abarwanyi, intwaro n'ibindi bikoresho. Minisitiri w'imari wa Amerika yasobanuye ko abarwanyi ba Abdulwil bambuye abantu bo muri Somalia miliyoni 2,500,000 z'amadolari muri 2021 na miliyoni 2 z'amadolari mu gice cya mbere cya 2022, yose akaba rero yarifashishijwe mu nyungu z'iyi mitwe y'iterabwoba. Iyi minisiteri yatangaje ko imitungo y'aba bantu baba bafite muri Amerika igomba gufatirwa hashingiwe kuri iki cyemezo, ndetse ko nta muntu uba muri iki gihugu wemerewe kuboherereza amafaranga nk'uko rero biriko biribonekeza. Ni uko dusoje. Niba ari ubwa mbere Fionda Sabone wiyongere mu bajya barimo kubana natwe twibanda cyane cyane mu makuru akomoka ku birebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu.